पाउसेदा युमफम ओइबमर ओइबा पाउ खराब डेट तौजरे मणिपुर अनी थोना थोगाइसी चीफ सेक्रेटरिएट अनी थमजी आबा एडीसी की बिल मतौ करमना असेंबली द पुथोक्तुना खनागनी मिनिस्टर एडीसी बिल असिगी नुंगी ओइबा वारोल्दी मणिपुर असिबु अनी थोना थोगाइसी मणिपुर चीफ सेक्रेटरिएट अनी थमजी आइबने असिगंबा एडीसी की बिल असिबु असेंबली द पुथोक्तुना खनागनी बिल असिबु असेंबली द पास तौबा पांबा हिल एरियास कमिटी एसए की मेंबर्स इन स्टेट असिगी सीएम अमा होइना बिल असे असेंबली द पुथोक्तुना पास तौगद्रा हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना सोशल मीडिया द थादोरपा वारोल अमना फांगदोरकले चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना सोशल मीडिया द थादोरपा वारोल असिना मखा तारिबदे मणिपुर असि लाइराइबाकनी ngasi फाफो लमदम मसिदा काहेनब मिसिमिना अवाना अमदि तामथिबा नेशनल कैलामिटी थौदोकजें ईश्वर की थौजालदगी तादे लेबक थीबदी मसा मसा की ओइजबद खनबा मदि ईश्वरबु थमोइ सेननिंगदब मी मसिंग एंगलकलिबा असिने मियोइ काना मसिंद ईश्वर की मिंखै सक सोलग ओलकप मिकुप्ता उत्पाद तौब मी लमदम मसिदा मसिंग वांखलकले आना फंगदोके एडीसी बिल की मतंग सीएम नाय मणिपुर बो अनी थोकना थोगाइसी चीफ सेक्रेटरी अनी थमसी सेक्रेटरीट अनी थमसी हाइबा एडीसी बिल असि मतौ करमना असेंबली द पुथोक्तुना खनागनी अमदि पास तौगने असंगबा लेबाक थोगाइबा पांबा बिल असि असेंबली द पास तौबा पामलिबा हिल एरियास कमिटी की मेंबर सिंगदे स्टेट असिगी चीफ मिनिस्टर ओइबा मतमदा बिल असि असेंबली द पुथोक्तुना पुखतुना पास तौगद्रा मणिपुर थोगाइजे हाइबदा मखोइ यागद्रा मसि खंथदना बिल असि असेंबली द थंबिदे आइना लेंगाकता माराल सिरिबासी असुंबा खोंथांग नति आना सपोंगदोके चीफ मिनिस्टर ना सोशल मीडिया द फोंदोरकलिबा अवाफम असिना मखा तारिबदी अनोबा मणिपुर लेंगाकसने हिल एरियास कमिटी की मेंबर कुनमोका कोमना खन्नरबा मतुंगदा एडीसी की बिल की मनुंगदा यावरिबा मणिपुर थोगाइसी हारिबा मदे मासिगा मानबा पॉइंट क्या असि लौथोखरगा सिंगी मियामदा हेना कानबा याबा आयनबा शक्ति पीबा याबा पॉइंट सिंग आपसिननबा खन्नरे मासिगा मतुंगिना हाना एडीसी तरुखक लेरंबादु हौजिकदी तरा हेंगले सिंगमी सिंदा आयनबा शक्ति पीनरबगी मतंगदा हिल एरियास कमिटीना मासिगी मतंगदा कुपना खन्नबगी मतम पीननबा हायरकपदगी हिल एरियास कमिटी द मतम पीरी लेंगागसना बिल असिगी मतंगदा फजन प्रजागी याइफननबा खंदुना हिरम खुदिंगदा होनरे फजन होनरिङै जरगसदा मिय खराना मसागी ओइजबदा खंदुना मराइ खन्ना येतुना लैरे मासि तौहिगनो हायरे चीफ मिनिस्टर ना सोशल मीडिया द फोंदोकिबा वाफम असिना मखा तारिबदी लेंगागबा लैबनिना असिगुम्बा फिबम असिदा लेंगागसना लौरकलिबा खोंफम काइदोंदुक्ता होंदोगलोय मणिपुर थोगाइजे हाइबदा जरकदबा मीगी मसिंग यामदे मणिपुर सि तोंगान तोंगान बा जाति कया पुन्ना सही लिसिंग अनि अहम लायरकलबने अमगा यामना नकदबा मरी थमनतुना महिरोलदगी लागलबने लेबक थीबदी फ्रूप असौबसिंग असिना फ्रूप मसासिंग असि मंगननबा तौनरे लेंगागसि लैरिङैदा लमदम मसिदा असौबा फ्रूपना अपिकबा फ्रूप तो हटपा यारोय माइनॉरिटी अमदि मेजॉरिटी आबगी खेनबा लैबा यारोय एकोइ पुनम मी गाक्तनी अनसो फोंदोरकले नागालैंड दुरान कप हंगदोकनबगीदमकदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मेजर फांते मणिपुर था असगी तरगनी फन लाकदौरे एशियादा ख्वाइदगी लीरब फुटबॉल टूर्नामेंट अमोरिबा दुरान कप की मणिपुर सानगदब मैचिंग हंगदोकनबगीदमक इंडिया की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मेजर फांते था असगी तरगनी फन मणिपुर लाकदौरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमदि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मेजर फांते लाकदौरिबा असिगी मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मयाई तंगबल लौदुना गसी आयो पुंग तरा दाबदा चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरिएट मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पी डोंगेल 57 माउंटेन डिवीजन की जीओसी मेजर जनरल नवीन साजदेव अमसुंग मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मकोक थोंगपो ऑफिसर सिंग सुजारुग याखे इंडियन आर्म फोर्स न सिंदना पांगथोकदौरिबा चामगा कुंथ्रागा माथोय सुबा चैहसिगी दुरान कप एडिशन लागलिबा तांग तरागा तरुकता कोलकाता की BYBK स्टेडियम दा हौरगनी कोलकाता गुवाहाटी अमदि इम्फाल ना युम्बु ओइतना पांगथोकदौरिबा टूर्नामेंट असिगी इम्फाल सानगदबा मैच सिंग था असिगी तांग तरागा निपंदा खुमलंबा के मन स्टेडियम दा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अमसुंग इंडिया की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर फांदे अनिना सिंथानिंगै ओइबा मौंगदा हौदोकदौरे इंडिया की ममिंग लेरबा फुटबॉल क्लब कुन्ना सरुक यादुना पांगथोकदौरिबा टूर्नामेंट अस्ता ग्रुप मरी थोकना खाइथोकले ग्रुप जी की टीम दा यावरिबा इम्फाल की नेरोका FC अमसुंग ट्राउ FC हैदराबाद FC चेन्नई FC अमदि आर्मी रेड FT की मैच सिंग इम्फाल की खुमलंफक मन स्टेडियम दा था असिगी तरागनी फांदगे मथंग था सेप्टेम्बर की तांग मंगा फौवा सानगनी पुनम मैच तरा इम्फाल की खुमलंफक मन स्टेडियम दा सानगदौरिबा असिगी आनबा मैच था असिगी तांग तरागनी फांदे इम्फाल दरबी अरग खंगरबा
नेरौका FC अमसुंग ट्राउ FC अनि की मरकता सानरगने नागालैंड मरोमदा टूर्नामेंट असे हौदोकनबगिदमक खुंगल लंपाक मान स्टेडियम सामजन साजनबगी थबक अकनबा मुंगदा सथरे मणिपुर गवर्नमेंट की अकनबा मियंग मखादा जूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मफम कोइबा थौदांग लौदना पाइखलिबा थबकसिंग एम बसरुक लोइसेलकले पनबयाबदी ममांग था जुलाई 19 इम्फॉल सिटी कन्वेंशन सेंटर दा दुरान कप की ट्रॉफी होम से मिनिस्टर इन बिरेन ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ओइबदा नतना दुरान कप ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के चेयरमैन सु ओइबा के रेप्स ओल गलोइना माइकुम हांगदोखरबने नाकल अमरोमदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट मखा सथरगलबदी इकोनॉमी द फंगलिबा साइथेंगी कंपनसेशन असोमदगी तानगनी ERDO मणिपुरी खुनाई असि येलंगवाइदगी हौना तोंगान तोंगान व फ्रुप के लाइमिन तुना मणिपुर द थोकलिबा रिसोर्सिंग असि सिनादुना लमदा मसिगी इकोनॉमी चलाइबद फ्रुप खुदिमकी ओइबा थौदांग चावना लई हाइबसि कंगनिगाई यात्रबो वफमने मणिपुर न इंडिया द तिलबा मतुंग द खुनाई अस्ता लाइमिनरिबा फ्रुप पुनमकपो लैंगा कमगी मखाद फुरकन होना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तोंगान तोंगान आर्टिकल क्या की मनुंग मसाना मसाब लैंगा चनब लो क्या अमा फिरे आरिब लोसिंग असि की मनुंग आर्टिकल 371 सी असिसु अमने आर्टिकल 371 सी गुंब लो असने पिरिबा चिंगी ओइव टॉप टॉप खोदोंग चावा असना फुनबा मणिपुर दा टॉप टॉप ऑटोनॉमी हाइब्रिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलुल एरिया आरिब खोदोंग चावा असि मणिपुर दासो आर्टिकल 371 सी की मनुंग पिरी आइवा मानहनबा प्रोपेगेंडा सिंधुना खुनाई असिगी सोदरबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौसिंदुना अपनबा मणिपुरबो इकोनॉमिक victim ओहनबसि स्टेट असिगी इकोनॉमिक एक्टिविटी दा असोबा चैलेंज सम होयरगले खामिनबा याबदि इशू असि सागतुना लुसिंगबा इसिनाउसिंगना तोइना सिनरिबा वाफम असि ट्राइबल लैंड एंड रिसोर्स की मतंग असि इशू ओहलगा खुनाई असिदा येलहोंगाइदगी लेमिनरकलवा तोंगान तोंगान फ्रूफ की मरकता आर्टिकल 371 सी की प्रोविजन अमदे ISAC दनतना लैंड रिसोर्स कमरी लेनबद स्टेट की रेवेन्यू अमदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अथॉरिटी फावबा मणिपुर मियाम द साइनब लेबा मानबा प्रोपेगेंडा कया सथदुना लागले मयेक सेंगना खांगिनब याबदि मणिपुर द शेड्यूल ट्राइब लेरगसो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मंगासोबा अमसुंग तरुकसोबा शेड्यूल ला पिरिबा शेड्यूल एरिया से मणिपुर की ओइना लेते हाइबसने ngasi figlaba manipur gi oiver resource amadi economic activity yamna laijadaba apanba khonai ama oina yengbada tongan tongan ba community sing na makoi bu lenghak nanam thabiri apo warol amadi economy amadi resource sing gi chakthong sing ase madik jana phangde aiduna masana greater autonomy pamliba si kyamuk sumi aiwa apunba manipur na punna khangmina ba masange section yenglurabadi indigenous peoples natragani yelawmi arbo wai ase resource sing gi marak da lairiba Azid Bamari asing asi Manipur kundap minariba furu kudimana punna yengminaduna fact finding kaya amatominabagi matamdu oire state asik economy amadi resource kamari lainaba isu singda miyam ge thabak toriba organization amuk oina batung tarakpada kana gumbana economic blockade taruklabadi wakal manava organization singa punna thengnava natuna traders entrepreneur manufacturer amadi kaman miyam da thengliba saitheng asigi madik jaba compensation loba yanarba pari lainaba logi oiba mateng sing lauragane असम गिसिन इनाउसना खंबी गदबदी मणिपुरी खुनाई अमदि खुनाई असि इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंग असि ऑर्गेनाइजेशन अमदगी सेमफीडी की मखादा हिंग बनते मरमदुना एनी डिमांड तोबदा मियाबा विक्टिम ओहन बसी खुदक्तगी लेपनानवा ERDO कंगलैफा के सेक्रेटरी जनरल सांता नागपमना थादोरप चेरोल अमदा खंगलागले अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा नागालैंड अमसोंग कोकी स्टेट डिमांड अदुंगै मनि मखा तंपनिंग थौ फानबा लेबाग अम ओरकिबा मणिपुर लेंगाक लोंगी सांगलबा सही लिसिंग अनि एनबगी पुआरी लेरे अदुबाका अकुम नाइवर लेंगाक लोंगी खोंगचत अमुक मनिंग तंबा मांगबा अमसुंग मनिंग तंबा अमुक हजनबगी सांगलबा पुआरी की खोंगचत की मनुक मतम अमगी नमित तादे आइना खिबा लोइलम संदोपगी वखलदा गावखिबा ब्रिटिशना मणिपुर द लांदा सिंदुना कांगलादा पाइरमबा निंग तंबगी फिरान कांगलादा पाइरमबा निंग तंबगी फिरान लिसिंग अमग सनिपान मरफोद्रा मथोगी एप्रिल कुनगा तारियता ब्रिटिशना सिंग थादुना मणिपुर की निंग तंबा नमित ताखे अदुबा मणिपुर अमुखना निंग तंबा फंगबदगी अगस्त 13 लिसिंग अमगा सापनिफोगा तारियत की अहिंग दोंग्याइदा ब्रिटिशना सिंग थकिबा फिरालदो अमुक सिंखतुना तांग 15 था निफल लिसिंग अमगा सापनिफोगा तारियत इंगदगी तांग 15 था तरा लिसिंग अमगा सापनिफोगा मफन फावबा सही अनिगा था अनिरोम मिफान तांग तरा मनिंग तमना हिंगलमखिबा अदु अमुखना इंडिया गवर्नमेंटना मणिपुर पोलिसिंग अमगा सापनिफोगा मफन द मर्जर टाउन खिबदगी भारत की फिबानुंग दा हौजिक लेरिबा फिबम अस्ते लेरखिबने खानोंगपोक एशिया की मनुंग सही लिसिंगनी एनबगी मनिंग तंबगी फुआरी लेजबा मणिपुरना भारत तिनख्रबा मतुंग द मियाम की लेंगाक लेरखिबदगी स्टेट असिगी अपनबा सक्तम द सिंगनबा मियोय कांगलोप सिंग लेरक्तुना लेंगाक लोन की खोंगचत अमदि मियाम की महौसागी पुंसीदा ने तादबा फिबा मबदा लेरकले मणिपुर की अपनबा सक्तम द ख्वाइदगी चावना सिंगनरिबा असि इंडिया गवर्नमेंट गा खुद थानदबा पीस टॉक सदरिबा नागालैंड की ललाउलो फ्रैक्शन अम ओरिबा अनेसन आयम की डिमांड
Manipur gi naga sing na namna khunda ba mafam sing jauna naga sing gi da oiwa maning tamba lebak am pasem gani habagi aset ba firep laire nagala marom tana koki kanglup sing na state asi ki manung da koki sing oiwa tongan ba state natragana homeland sem na da ba demand tawre Manipur apik pas state am oiwa ki matak tam yoi kanglup suna pundhing minari ba asagi apun basaktam sing thowai duna nagani haiba sing na Nagalim semba amari koki ni abas nama koi tongan va state sem gani habagi demand tawri ba asigi mayokta Miyam na Manipur gi apun bagi saktam kanagumba miyoi kanglup amatana sing na ba yaroi habagi asel ba firep laire Ado apun bagi saktam da sing na riba asigi mayoktam yam na low riba firep asigum na lenga ke oiva firep laire basu lenga na India lenga ki sana vathap constitution da Manipur gi apun basaktam matam pumba gi ngak sena na batongan va singka article amasung clause hap na ba thorang amata lawat palai ta bana apun bagi saktam ngak liba miyam amadi apun bagi saktam thukai na ba hona riba ani gi marakta noma na tragan noma yotkhok lan civil war tholak fa yaba gi chauna singna ba leita banate asigumba laibak thiba tawdoga si thogan dana va India lenga kamasung state lenga kilo singba singna athowa miyang changba gi tangai fadaba lai Manipur gi ngam kai amadi administration da singna ba basi line lokwa yadaba khwaidi gi chawba crime ne lamdam asigi lenga klo ngam kai amadi kelo misingi apan wasaktam da fogna singna ba singi mathakta lenga na logi oiwa action lokhan na ba policy semduna Polisi adu ia koina san handuna matam chana pun bagi saktam kahandana ba thorang lokhallo lengana pun bagi saktam da sing da vising bathak da lokhat pom thokpa action lokhat ba tarabade apun ba kai fi yaroi ha bagi firep logre pam yamna saktam ngak na ba lantheng chatharak pa thokla badi madudagi tholakwa I nai tawa makeup miracle gi dai ta do lengana logodorivra ai basine maka tarakwa atopa pauda indigenous peoples ta habdok habsen tawba yabanate masida warauningai leite Federation of Haume Federation of Haumina First Indigenous Peoples Assembly August manga da pang thokre mifa maduda yelangwai da gilairak salai laiba aborigines kun manga communities na warep kya sulawgre masda midai bangal gi lup khara na Federation of Haumi balana miyam da wana ba honare maduda uroi da bani indigenous peoples ki hwantogadu midai bangal gi lup khara atuna khangda ba male United Nations ki indigenous peoples ki hwantogadu di indigenous communities peoples and nations are those with having a historical continuity with free invasion and pre-colonial societies that developed on their territories considered themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories or parts of them. Indigenous peoples privacy aborigines oigadabane. Masida tarakataruk suba century da Mongol Muslim land mission sanongba higawaga Manipurda. Landabada yauro kibada mighty raba Muslim sing aduda lamamadi nufi sagai fi duna lehen kibane akhoi gi ningol mawani mitai fangana lamdam masigi awanungai da saruk yaraki hai basde sumbani adubo ningol mawana yelomi oibadi sanarakte madu indigenous when the adna Federation of Haumi Bulan one and above bani and the Federation of Haumi secretary published the thopuri ba Dr. Khomdom Lisam na fresh da thadorpa zerolasin haire zerolasin hai matam amagi USA ki President Barack Obama na magi space da hai ke I America masani ado bahujiti USA ki citizen oire I USA indigenous people nate indigenous people asidi red Indian jing ne ai ke batoning sing ba fai Bangladesh ta sahi cha ka mi te sing na khundarakli adobo makoi Bangladesh ki kelo mi thate makoi indigenous ohen bangam gadra amaksu sahi taret kuntak ba lising amaga sanifan taraka mafan dagin lising amaga sanifan kun kadarukta midai miyam amalan fa oina faraga Myanmar da leire makoi Myanmar citizen oire adoben indigenous people lenate Makoina su claim taude Assam Tripura da sahi cha kya lairiba Manipuri singbo lamdamba gi indigenous people ni ana lawra British na India da sahi chom jamri palamle afava kya su taromle adobo India ki indigenous singkhibra aina hanglakle Federation of Haumina malem da lairiba indigenous peoples kya mutkhiva kya du uzaraga nongma gi masing hantarakle biyalo mising asi mutkidana bagi namak to hona jagane Atau dalam damas da lairiba Manipuri citizen sing nasu yelong mising bunung sipi tun saksu dharma manai haiduna bangbu da pusila pagi thabak do taurai dabani aire serol sinhai mitai pangal ge serol amadi wang da lising amag sampan marfudra homdo gi thaudo kamari laina lakpadu laibak thibani noi masen khulai laitok lesin ge wathok ni Federation of Haumi kamari laina te ado kamitai pangal da kukina aikoi gi puari bo semdok wa Thangsing bo thangting onwa aikoi gi haurokpham kaubru bo semtong bum thonjin done yalong misina ka ba fawa athing ba thamlakwa amari Manipur asi tamba khaktani jingna ko gi leni ana claim torokwa aduga territorial council demand torokwa Myanmaris ki hana fusilakwa adu yaroi tawganu hana Federation of Haumin haibada mitai pangalna ko gi misang changpham thokte
Kauruga Makhel Gamari another Pamita Pangalna. Yellow me Henry and a walking from the walk for the Federation of Home in Nasung the Hire. Zero lesson Aroy the Hire Badi Iram Dam Asila Minariba for Kutina. Nusizana Lemina Duna Yellow Missing Bo. Can be never the Punasaruk Yemen, Jaminasi and a Federation of how we make it a Tamlagle. No PMA heroin photogram Parfudrani Toiga Kona Fare. In Forest District SB M Pradip Kilusing Makada Disnan SB Operation K Erosin Lusing Name Fall is Special Police Team Amade. Yada Kerigau member sing Jaunagarang Nuntil Pung Homid Kundrom Tabamatamda Novi Ama heroin photogram Parfudrani Toiga Kona Fare Hide. Yada Kerigau member sing Abadi Novi Police Yawa Police Team Aduna Kiamgai Makalaka the Leven of Piasigi. Mayum the Zangsinduna Tibo Bagitabak Satabadana P as a heroin number 4 Kona Fakivane. Farabanafi Asigimaming Mistress Nasim Banu Sahini Fuganito Mapuro Bagiming. M. Riazuddin Elias Ibo Sieni Kawe. Kiamgai Makalaka the Guinea. Facebook WhatsApp group the Lagakisan missing Yavating Basi, Muvagi a Kongonavani Magasandra. Sakulopagi Matungina Matamatamgi, over Tato Watokia, Kudaki, over Ipo Paunapam social media platform Facebook. WhatsApp group sing the state Asigilahaki Makada Labor send me Amata Yawi Yaroi Adamanifo Langana. Ngarang Toki Baserolo in then Constitution the Piriba, Mioebagi Pampam Tok for Huxing Kongong Nabagitoni Adamanifo Parties Congress Committee. President Kaisap Marcus Rana Penda Bafondokre. Wafum Sedebakas Naning Tamkiva, Sai Umputra Mangasuba, Ningsing Toranga Marilina, MPC Nangarang Taki Hokiva, Aza Dika Gaurop Jadraki Manung Sanangase. Kaksing District Yanglam Wabuga Ketel Lagi Kaksing Bawasar Kiba Kongseta Sarubiara Duna Pongto Kibani. CLP leader O Ibubi, MLA Keranjit, O Surjakumba, TS Lokesur Chauna Hanaki, MLA Singabadi Congress Party Lusing Bamade, Worker Nasaruk Jadun Saliba Kongset Adugamari and Bagasan Rana Makatana High. Laibagas Ning Tamlapa Sayum Putra Mangasura Pagimiam Asinamafung Pana. Araw tayang pafongtok kadava adu center madi state as the faliba busy biglang as na nungaiva pongtok pangamandre. Marwin na vetrola madi gyas sa unumisam biyam na nomada tangay fatan na sang bapolam kaya ki mamal nomada magiwang kalagli. Masigi matagta GST giming da polam kudimuta mamal yang kadagpa na kaya tapufang daba yaw na isu kaya asinamaram warga miyamase. Ning tampay nungaiva sarugyaba ngamandre. Manipur lega ki matakta kana gumba miui amana faina trakana fati ana criticize tawba ayan tabagi matakta status gi intellectual person amadi miyam bolam sing kadab oza kya bu masin men bagi thawong kya leptana sadaragli masigi manung san ngarang Manipur lega na thokiba cherul amada matam gi e pop phonariba WhatsApp group na singbada lega ke sin mi sing yawba yaroi hariba sin den constitution na firiba fundamental right adu matbani loina ngarang MPCC na moirang dagi onam pawa Laibagasi Masu only Firal 5 Saki Bakong Sata, Ningtawong Europada, Podis Porsins na ating mapikiba to akan pamoda kandem tawe haike. Subject ani fail overseeing compartmental exam thawa yaragane. Board of Secondary Education Manipur Lawa High School Living Certificate Examination 2022 the subject ani fail wakiba my rising. Compartmental examination the Sarukyawa yaragani Adam Manipur Lenga Education as Department Deputy Secretary Tanglian Sim Taitum na Cherola Matokre. Serola Sinamagata to the Pang Tokiva examination at the subject and passed over Gamkidaba Singado. Covilized Kamari later the technique Bawa Singado, Karata or Sukakanduna Matam Amata Mairo sing. Examination as Yauk the Kodong Chapa Finaba said Deputy Secretary in the Board of Secondary Education Manipur Gay, Secretary the Cherula to Tatuna Kan Givane. Mahavali Kulda Barat Labor Mio Amasingjambai, Tongkong the Siramle. Infal West Police Station Gimarung Generaliba, Singjambai. Tongkong Infal Turenda Mui Amagi Asibak Sang Fangle Asibak Sang Adungasi Ayuk Asat Awok Singda Tengnabadi Police Station da Asiba Amalere and a Pau Fiduna Masik Maming Kangdok Nadaba Honoring A Selecta Siram Lebamu Asib Madapatestagi Mahabali Kabui Kulgi Barada Lebamuni Ibakang Bangamki Lake Rabamu Eduki Maming Sahil Palbiki Sahitaraka Apopo Lake Raba Popuni Ibakang Bangamgre Hausi Balmiki Asi Solid West Management Sinmi Oibamisagni Magda Saginipan Ginong Tilfung Anita Badagi Mafam Kandra Manki Vadagi Titun Lerapamioine. Asibak Sang Aduki, a quiver the Lerampamio Kratagi Pangpa Paugi Matung in Asibak Sang Adungarang Dagi. Tomakada Fando Labor Unaki Adu Asibak Sang Adu Mi Manda Badagi 20 Yang Siludabani. Nasi Yukda Sang Adu Asad Oxin of Mini and a Kalapataki Polista Pau Fiki. Muese Mankre Avaki missing report was a ta Asigi Mapanda Porompat Police Station da
पेशेंट बलैख्रबनी असि भागसांग असि इमुंग मनुक मियोइसिंग लाक्तुना तुरेलदगी लौखटख्रे हाइरे सही हुंफु चुरबी अमरुल हसन लायंख्रे नादा येक्तना लैब केंद्र अमगी मगलांदा खेड्रिगाव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए नूरुल हसन की हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की मखादा मसागी सही हुंफु चुरबी नबी अमा गोल्ड प्लेटर की ऑपरेशन तौदुना नुंग लौथोकपदा मतेंग पांग्रे babon kampudagi oinam kunjarani sahi humpu mapuroiba oinam ibomsa mamang chahidagi gold plater da nunglai duna awaba kaya khangtuna lakhe awaba mayuk narabi nupi adobo lampel sana kaiten da laiba care and cure hospital da layeng bagaloi dana operation tawduna nunga du lawthokre anaba du bhaktin na onebada yaukeba eminent nurul hasan gi mission in charge puriba nawrem dinesh na phangdokibada tawriba thabak thorum sing asida miyamna apen bapokbiba asigidamakta यामना थगत फोंदोक फिरगी मखाताना सु मिशन असिगी मखाता मियोय क्यादा कुदोंगचाबा असि लबियो हाइगे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनाना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनुक नमकपो अमखाना थागा जरि